Zapremina je prostor koji zauzima neko telo. Za mernu jedinicu zapremine smo odabrali prostor koji zauzme kocka, čija je jedna ivica 1 metar. 1 metar puta 1 metar puta još 1 metar, što je zapremina od 1 metra kubnog. Zapremina nekog tela se obeležava velikim slovom V. Zapremina kocke, čija jedna ivica iznosi 1 decimetar, je 1 decimetar kubni. Za ovu zapreminu, koja je veoma praktična, smo smislili i poseban naziv – litar. Dakle, 1 litar je zapremina od 1 decimetra kubnog. Kako pretvarati zapremine iz manje u veću ili veće u manju mernu jedinicu? Ovo, priznajem, nije baš tako lako. Iz matematike znamo da se zapremina kvadra računa kao proizvod njegove visine, dužine i širine. E pa fino. Onda ćemo bilo koju zapreminu zapisati kao da je u pitanju zapremina nekog kvadra. Na primjer, 7 metara kubnih treba pretvoriti u milimetre kubne. 7 metara kubnih možemo predstaviti kao proizvod visine, dužine i širine nekog zamišljenog kvadra na sljedeći način. 7 metara kubnih jednako je 7 metara puta 1 metar puta 1 metar. Uvek prvi broj napišite da bude brojno jednak zadatoj zapremini, a druga 2 broja da budu jedinice. Sada svaki od ovih brojeva sa desne strane pretvorimo u traženu mernu jedinicu, ali naravno bez kuba, odnosno u našem slučaju u milimetre. Pa dobijamo da je 7 metara kubnih jednako 7000 mm puta 1000 mm puta 1000 mm. Ovdje sam pretpostavio da znate kako se pretvaraju metri u milimetre. Pošto smo to uradili, jednostavno izmnožimo brojeve sa desne strane i dobijemo da je 7 metara kubnih jednako 7 milijardi milimetara kubnih. Kada množimo neke mere, množimo osim njihovih brojnih vrednosti i same merne jedinice. Tako je milimetar puta milimetar jednak milimetru kvadratnom, a milimetar puta milimetar je u stvari milimetar kubni. Isti ovaj princip pretvaranja važi i kada pretvaramo iz manje u veću jedinicu. Na primjer, 3 cm kubna pretvoriti u metar kubne. Napišemo 3 cm kubna kao proizvod zamišljene visine, dužine i širine. 3 cm kubna je 3 cm puta 1 cm puta 1 cm, a zatim mere sa desne strane pretvorimo u traženu mernu jedinicu, odnosno metre. Pa dobijemo da je 3 cm kubna jednako 0,03 metra puta 0,01 metar puta 0,01 metar. Nakon množenja brojeva sa desne strane, za što toplo preporučujem korišćenje kalkulatora, dobijamo da je 3 cm kubno jednako 0,000003 metra kubna. I to je to. Ako znate vezu između dužinskih jedinica, lako možete izračunati i vezu između zapreminskih jedinica. Kod litara je situacija znatno jednostavnija. Litar je sa svojim manjim i većim jedinicama povezan isto kao i dužinske mere. Znači, u 1 litru ima 10 decilitara, 100 centilitara ili 1000 mililitara. Nipošto ne povezujte kubne jedinice i litarske jedinice na osnovu naziva. 1 centilitar nije isto što je 1 centimetar kubni. 1 mililitar nije isto što je 1 milimetar kubni. Vezu između litarskih i kubnih jedinica je najbolje ostvariti preko veze da je 1 litar jednako 1 decimetar kubni. Na primjer, treba pretvoriti 16 cm kubnih u mililitre. Radimo kao u prethodna 2 slučaja. Napišemo 16 cm kubnih kao proizvod visine, dužine i širine zamišljenog kvadra, odnosno 16 cm kubnih je jednako 16 cm puta 1 cm puta 1 cm. Sada ovu zapreminu prvo pretvorimo u decimetre kubne, pretvarajući centimetre sa desne strane u decimetre.
16 cm kubnih je 1,6 decimetara puta 0,1 decimetar puta 0,1 decimetar. Pa nakon množenja brojeva sa desne strane, dobijemo da je 16 cm kubnih jednako 0,016 decimetara kubnih. A kada uzmemo u obzir da je 1 decimetar kubni u stvari 1 litar, dobijemo da je to 0,016 litara. Sad, treba pretvoriti litre u mililitre. Isto kao kada pretvarate metre u milimetre. U 1 litru ima 1000 mililitara. Pošto pretvaramo veću jedinicu u manju, očekujemo veću brojnu vrednost, pa prethodni rezultat množimo sa 1000, odnosno 16 cm kubnih je jednako 0,016 puta 1000 mililitara, što daje konačni rezultat da je 16 cm kubnih jednako 16 mililitara. Dakle, odavde vidimo da su mililitri isto što i centimetri kubni.